eniema no enso esi eko me pato de chenie another game back ko etoja ewo Italy atasem anu nyasem ketwa kwa anopa ye de kakra de eba ene ye Coppa Italia game Juve enso ewuram pato Juve ene Udinese Calcio and this year the Juve ebo mo ntenam no wa bra mo nso antimu ba ko kwa banta ne din ade Parma ono na nya ongo ana ye nya Locatellia wade ba ko eka ho ede ama Juve tim no eno ada omubo 2 goals ene ma aye kama ede mo mena Matisa etwen no Atlanta boboko no omni Genoa ebo na fe ye nya SS Napoli omni Cagliari and ebo Inter enso ebo Venezia ni nyina aye Italian aye Coppa Italia tase na no pe ade kakra enso ade dawo wansese ahodo nyina so nyame anim ni ade se eno ada Bayern for Leverkusen womu eti Borussia Dortmund ekobo matera ba comment mate eno so DFB Pokal Cup etodwa ewe Germany enti so nkoba kakra ena no peye ketere edi amani eno ada matches ni bebe etimi todwa ansa ba de tene ene matches etodwa no bokum boboko no ene DFB Pokal na womu ni Stuttgart ana edi se ne afe Freiburg womu ni Darmstadt 98 edi se na afe Hamburger SV womu ni Hessen Kiel game net matodwa Union Berlin womu tenafie womu ni Bayern Munich na edi se ne enti we matches ebetodwa awe DFB Pokal Cup no na no pe no yede kakra edi edanwo eno da okopiem dia na tese ade se Borussia Mönchengladbach womu ayenhwe ha ama St. Pauli ebom ntenam no mu timu ba ko Hertha BSC womu bontena eyensia ama Kaiserslautern etimu ba ko pe ana fe no ada RB Leipzig womu so gamer womu ene Magdeburg edi se edi mpacho womu so womu entenam ensa matches womu etimi timu ba ko ene ye matches etodwa awe DFB Pokal Cup no ma ena no pe me ka che kakra edama wonsesa wodo so but ma men ko women's football kakra na men ko din koma eno ada Spain ma no womu so aye adwuma wan say we ye UEFA Nations League na ma ne de no afa na ya boawie na final no Spain womu ni Germany na kwabna eno ada nyame anim ni Spain ma ya no ena entra miensa anomu so ye de tie Germany ma ya na tasomantime enso antimu ba kokwa entene eba ne mana ya de say UEFA Women's Nations League in pato Spain anaji ede so mana so no reporter etotwa oduma de so na no pe no make it de mana manya ko Spain de mi gina ho na makwa no ada game etotwa La Liga no ya Barcelona wo ane Atletico Madrid ane this year na no amasa na ya gadindim gadem we say na we etianesa eno ada on the 20th minute ana banta de din enso ede Alex Baina wenya go edi ema Atletico ansana Rafinha on the 26th minute and no so ebabetika no on the 65th and Daniomo edebako ebeka on 90+7 and Ferran Torres edebako eka wa ultimi say entrami ansana Barca etimi eboy Atletico Madrid and so timu bako enten no reporter eba ewo dwumade so and Madrid ewo game ball Real Madrid and Atletico Club de Bilbao and this year no aya nwumere no nsia na sa game no and so eba so ansa Barca enya brilliant league log na niama dane na Barcelona with 37 points woman early the Madrid etosumi with 33 points me pato VRL etosumi ansa woman 32 ansa no ba benya 31 point Atletico Madrid de Como wa ba benya Betis woman so 24 points woman tosu nim tisabe be anan komano ezitie La Liga me na no pe no me ka tire kakra adiamana ebe na no adomu pon game na be Diego Simeone head coach adema Atletico Madrid opense nyame anim ne no ada ade bi si ya ono ankasa wa head antias ye and ye bi sense ade ba empower party nesi ye ano so Barca wo player ye friend Rafinha was Rafinha ball na obo no nyame anim ne aye no wa pass Ballon d'Or no e ba so Rafinha yam fama no na ba so na for kwampo no wo mu project player bi no o mu de Lamine Yamal which anka tuto na adwum ya se anka bi o mu project Rafinha anka bi Rafinha benya bara Barca for agenda nko ana yakoye do no so Rafinha anya de so win ye na ana Diego Simeone se nyame anim ne eno ada koda no ball no boy no was him or incredible player anya se bia brante no the wo city anko kwabna was be bia be for wings wo bia no wo be kwa na brante de de Rafinha gina ho wo be ko midfield na ogina ho wo be ko strikers no ogina even wo ba the back wing you ha na tesa brante don't no ball na koda ne body wono otumi create chances wotumi ma accurate passes wotumi running after
obetimi se goals enti so player we na Ballon d'Or abana se wa weni a nyame anim ne Diego Simeone se ono eye no nwa ye pa eno ye after Barcelona game ni nkoma kakra head coach Adema Atletico Madrid Adiba ewe dwumade so na Dani Kofi Omo nyame anim ne eno ado Diagro nya go bet kwabna yase na bete ko hwan na eno no hwema baya 3 weeks ana branche no ebetine fiansa na betine tima you okay enti Barca injuries legu so ba asase edi dwuma enti nkoma kakra ne Hansi Flick asian kamo biacha ese eno ada wo mu po adwuma na ade pa o mani dwuma ese game no wo mu fan game by game to say sania wo mu ye ne wa last season no eno ada was a good performance na entire team ni na edemo wo mu focus on next game and to mu pon nkaka akwasa sania be ya Barcelona ebetimi Asante League ade asi o na so any head coach Adema Barcelona Hansi Flick and komaka ko ade tuja after the game and now no pen here pretere and some ade ama na mamenko Atletico Madrid wo mu sporting the weather ayo penyan de Macho Alamani wo fi Barcelona and the journey Atletico Madrid and no other than central for Kobisa and say yate se mabante de Julian Alvarez wo former club Barcelona I say woman ya Julian Alvarez omope and what sound common na offer no modiaba but la Macho Alamani si anka amobi anta say one day onu obi ani nkomo ana Barca amfa offer bia mai Barca ne Atletico Madrid eni nkomo so omope Julian Alvarez and he say what is answer na nyame ani me ontimi nkasa emfa bet de onim ya say woman ya branch de Julian Alvarez 5 years contract nti eno ye do omunim nti wunim bibi fufra eno ye tuwa ankasa wo personal anti ene yankoma kakwa so Macho Alamani adi eba ewo dwumade so no da Premier League no matches ni bia tumi toja but mamenye we fama ene Wednesday enti other matches ni bia trend Arsenal wo many Brentford na ebo afi Aston Villa wo mo ko Brighton afi wo mo game na tima toja Burnley bet na fie wo many Crystal Palace na ebo wo Wolverhampton Wanderers ene don didn't forward bet see ni afi Leeds United and so na fie na Germany Chelsea e dey see ni ene anya sankoto akwa wo Ellen Road na fe at the Anfield no there's Sunderland akwa to Liverpool for fe na ja wo mu so medio masem ene ye match se to ja tenda ana Manchester be bo tetina me ba na ye di san komo no but eno a match se to ja no say ana sitie abanta de Cristiano Romero wo ko Tottenham Hotspur wo mu friend Kuti Romero eno ada wo bontra me no kwa go bo praise at the Tottenham Hotspur bo ko no wa bra wo so echo St Jesus Parker wo mu any Newcastle Kobo tutu abanta de Bruno Guimaraes enya Guansana ene abanta de Anthony Gordon ade ba kwa kan asa tutu no wo monsom etimi eboy me pato de tenie opanya ne din so di pagodola masa woni ne boys kwabra wo monso ye adwuma no na enya sem koto akwa wo mu ye adwuma bruta na sa game no na ha se ya yo bibia ho we se na we ya beti we se na we ya ba beti na de tense on the 17th minute ana abanta de Haaland enya first goal ana omonsom aboko kaka 37th minute ana Tijani Grandes ade ba ko aka ho de mamo afi on the 44th minute ana Yaro Foden ade ba ko aka ho wo mu bo 45 minute na Yaro Foden asambo brace ansana okwa abanta de MS Smith Roya wo ba beti kan ba ko adi ama team and de Fulham kwabra watiwi ababepe eno ay 45 plus ay 2 minutes ana 57 minutes no Alex Nwobi ebedi bako ebabeka ho on the 73rd minute Samuel Chukwueze or 73rd 75th minute 78 minutes kwa ama niam so aya kama ede mamu wabra no mo player ni din ede bet and so apo onko entano de kokoye 5-4 not as anyasam koto akwa Fulham ebre ya Bara City aya djuma kama ede mamu ntano ada ene ye die toja awo djuma de so a ena no peye kete ede ama ade se FC Bournemouth eno the Everton koto mo poma tena bako wo mentman titi eno so ye game toja awo djuma de so na after the game no Erling Haaland sisiano abrante no entina no toa no so auto kwabna oye the fastest ever player in the Premier League one reach 100 goals atas utumi saniama nyina aye kama adema koda no 111 matches 100 goals 111 matches 100 goals na abrante no enyanti se Premier League no wobinya
enya 100 goals we use few numbers amateur so the yes record no Erling Haaland e kwa nti no masa mo nsase na mo fa respect no enfama brand na wakasa Erling Haaland say yanka emo bianta so ya proud say we reach the 100 goals in the Premier League atasania ma kama edman so ye 60 striker kwabna ade esu abeti so nya de ketwa numbers and esu abeti so nti no we ye city striker no ne ade a say witimi and this akobase one say goals and nya de on back criticize wono Erling Haaland say no normal edman say people and answer do na bet no say ebia ne goals no enso ema but as wotimi say goals na kwabna so ya striker do wenim ya no so de ball ebeto atenamo entane de Erling Haaland edi eba dwumade so and na no pay edi tan ye bisa say na league na Arsenal edi nkan na mahu na de na moye and so enya Arsenal na so mo jiro mo ho na so mo focus on mankasa no mo improve na fe match upon matches no we metimi call men no and ebebo na say league no we metimi ade a eno etimi abo mo man so etimi ade na say wo mo jiro obi ti say Arsenal wo de eno nya de say team ti say City and so no de we hempa de na chese enya de a eno so wo man so na reporter eba okasa we abepe and e call the head coach or Pep Guardiola and e ko bi say Guardiola si sia de goals ne ba na yaro Foden we beka bibia fa koda ne ho ana kwabra nim say ono so say isia no 6 goals in 6 starts at the Man City and yes matches do obo no better matches was say the Man City no was 5 matches as here was 6 goals and 20 minutes akoda no masa and the ma kama and the ma feel Foden na and na Pep Guardiola say last week Obabeka said this is Yaro Foden the form na back na every month bia no deliver na enye say bia this is in Kwana Brante no as the last season say no na niema ya kama and this is na Brante no asa twaso oye wasem Brante no niema oye in fact ni passes in bibia ya kama ana fe pesa Brante no be de ba no afe ni passes wade be mani goals Brante no be say no uko opponent boxer we be kwana tell say Yaro Foden and gyinamu we nyina ye niema we ye de bua City bobo kona eniema koye anso de momo ane bisa Pep Guardiola say eja ane emi sa say league no mo be dia na asa mo nyina de we niema ye na so say league ni de yenka mo bia antia say wo mate maku nsia kwabena sansia na wo so mo gi emu nan ana say emu mienu bia wo mo gi emu num enan ana say enum a wo mo edi kwabena wo say wo mo gi league no somewhere January ana December ana say December January mu ho ana teso mu di timi editite omodi editati the winner ata say no eyo mu City boboko no kwabra say during that time no anya we kwa be hu ana 4 points 5 points eda omone dia odo machinum ti sisia no de obeka say omu guso consistency no omu improving kakaka sa e we say niam betimi akoye eda ma say league ni so long enti we no ato no boase we too experience obekole so ebia obi na age league no enti kakaka na ebia fi December mo eko January no be say ebia City betimi ate ana so mu ntimi nje was it team bia person age league no ade say we ya say ugro kakaka matches upon matches consistency improvement and the ball to say City person age dia without injuries no ade ba ko so betimi ye consistency na fe with growth no and betimi abo City bobo ko ni ye pa ene ya kakro pay na ade tutwa e wo dwumade so ne ya bisa no ade de mudi go so we dey 5-4 pa de enye Premier League na say so say minim se mbo bisa me ho asem me ankasa ma menya no wo say no ada goals bi ba na ni kwan say o mu consider sa goals no wo say o mu kwa na aja o mechia ba beto ho na nkofo pepa no mo de ball na to mo say ade City say no so mo ball mo de ye pa say sa ne ma no bi NCB because Premier League ni de wudi agrosa na consider goals sa wo hwe adanche nkoma bia na no ade atimi ha ye pa enti no ada de wade atum say goals mo consider ye no na ni kwa so mo ye sa mistakes no enso consider sa goals na eno ye report o pay na adiba e wo dwuma de so na no pay me katire ade ma na ma min kom Madrid na min kodi Madrid nkoma kakra mo ma me Xabi Alonso was squeeze no so na Xabi Alonso akasa ade afa Rodrigo Goes ho na Rodrigo na nkasa no answer bante ya say uko
La Liga na okwa Madrid team no na ope player was say go atepa de ama Madrid da eno ayo Rodrigo Goes na eno na eno ade bisa Zabi Alonso say na wo game ba akoda no say na senior Abrante na tele woni na kasa muni na din kobo ano so onyame anim ni Abrante no quality a ekwa akoda no obi entin da wote say wonye good player better eja eniama na aya ina omugu so omani Abrante no enso edin kobo oya top guy enti omo work harder Abrante ni training bibia ya kaba atese chese Abrante ni abre so beso oba back na ebo Madrid di bobo kwenti yenya abotre afama Rodrigo Goes eno so sam kakwa ni ani ebisa say ani Jude Bellingham de yazu ko England asom so head mu ade za because nan say as woni ni coaches ni ade omo keka mu tiboma and so akoda ne de day by day be Madrid were motivated na ne modern bokos ni yepa was it Jude Bellingham were one of the few players who ko team bi na say player bi nyama playing time mo na ha player now be catch Jude Bellingham one who said the same experience one who feel pace no one player Jude Bellingham and ko benya ko bi enya bi abo na ko bi eni ade e Madrid na no so atimi abo was it eni ade a odi nim Jude Bellingham yepa and ye be sense okay one kasa wo future say na ne Messi ko obeko ana za won ko utna team ni mana ado penso yanka mo bi anta za nya no odwene ho do odwene ho ya za match won anim woni Atletico club bi ba o kwa koba ya big game o enti ane game o mo bebo no odwene ho na say ne ka wi ase o tena na ase akwan de ene de ya data asem ti no yenya bote na ye hwede wa ene Messi kwa no ye reporter we peyin di ba ne bisa after El Clasico mo fifo de na asesa no say o mudi bisa mo we El Clasico na mo compare Sevilla game ye boy o be bisa say ene de na ase enya Madrid midfield ya na nkenim say quality ni waso yi na sisi atete apasam na wase nyame atom sisi the Madrid midfield no wo me improving kaka organization ye wo mo organize wo mo ye atase on a common goal no wo mo so try so betimi TV eno ye nkoba kakwa sa head coach at the Real Madrid Eddie Eba Manchester United so kwabna sa Jim Ratcliffe ba no oba betwam se bronya bia nya de se mu bedi Eddie ama staff no pado isi ade yeso Omar Barada se ni je na hunya Christmas ani je no kwabna yeso Manchester workers na fi de wo mbedi o mu bronya last year ye ni o mu bronya ti no afin koma amete se bronya je ne betimi aba so Mikel Arteta on air Declan Rice Santofo besides Declan Rice no yan hofu frenim and as Declan Rice no any and also dear moon kwa de munya hwio dear ye hu wo Declan Rice ma ye koto no wonye nuwe ball no so bon de enya bad or bobo pa but ye wagidie pass akoda ni mbobo attend the Declan Rice said ma Arsenal no and tondo wagidie say enter said Declan Rice do the pick na after projections so mo ye na massa and amanfo be hu different and yan so masa so mo comparison ni ade what's up Brandon ni delivery offense ni growth kwanyo baso eboa team no consistency akodani kwani movement in big matches in big occasions ataso wo team stand tall eboa ma Arsenal boboko no ejira mo na so no eya do many juye pa Chelsea head coach Enzo Maresca and e be sense league dia manfo say mokoto mienu ne dia made awio na league mbenya dia na no so munya botre December Chelsea will 8 matches about January Chelsea will 8 matches about and tweet me here that is a matches what else any no those year pa Chelsea head coach say kwabna yanka mo bi ante says this February do and be use league no beja na so nya botre because matches ne doso and afa matches ne bobo ho and we fit January enya kokodu February mu ha no say mu bia afa no be cause Chelsea contenders for the league and no Enzo Maresca and command to die be sense Andre Santos so are you okay so betima replace Moises Caicedo kwabna tie haye another Enzo Maresca say player betima replace Moises Caicedo sisi no abante de Andre Santos betima Moises adwuma kama one player bi oha wono so betima the same thing Jose Champion kwabna ye coach as a defenders ni no dani obi a midfield na no wadane kukuya na ade ne sase yankasa ehu yan so bo fifi na no da ehu yan ne se wodi James bo fifi maloko so na no da no so bo fifi sisi ade papa ne confirm say sa ro na 6 na
Moses Casado Abona Andy Santos Mobono one player no so betimi aboni ye Chelsea defender your friend George Kofi tampon nti eno ye dia Enzo Maresca enso de ba o sit Dario Sugu de we pra so na onye okay bia be temate so be mese ansa na watimi aba ne ade kukuya yanso akasa Sena City 4 pen pa beta as agreement no man reche sika 7 ade wo mantimi anwie nti no eno ye de fi Chelsea de ebenti mama adwen yam se mo asisi ni ho Dario Sugu ni nso ni ho nti no enfifu ambada mpato George Kofi champion ebetimi ye adwuma na no according to Chelsea head coach kwabna me de wo asian se bibia ne akire dia ma me fancy here England general no so omo press conference omo nya question bi omo nya so omo coach ne ndino no mo zore ngoi sesen sa question omo ko busa ma aska so obetimi agi league no dey question no so obi that said who ko busa so obetimi league Chelsea team we better agi league. Sometimes questions need to be on my and central for no me ba and what the idea be I didn't the bedding Manchester didn't the bedding as a man I walk and central for tea sometimes some moko conference tea assembly no ma ne tan ne dey obi to so ted yeah share me ba we so obi to so ted o timi nyile share me ne share na mumu baby amumu dey was it that yeah can see abaji league okay yenjina baby an can see Chelsea ni bi an ka so me oh masima me can be unless one team me say and central for no kobusa Enzo Maresca say obetimi agi Premier League me two am I don't understand them what you saying the anti-crown na so kobusa sa question Chelsea team we ya dey win Premier League that ntimi nje baba we are sure say in the sea obi busa sa ana wa na ogreti kwabna de baba oh question wa na ogreti ana na ogreti sa story no na story ni nyina man ogreti we nkwa na ogreti because ebe won say baby at Chelsea dey third o da third onye second o third o ya dey Premier League na no Arsenal won ne ball draw wo Fatilo Andy ana mopani no preacher mujina bom nsamwa utifia bodo na all ball nsam ujiro no so baji league asa mum yenye serious yenye adwuma wu ate Premier League ne a serious business o mo ye no amunyai mo baji league o da third so baji league ne ne Arsenal no so nka so baji dey ento adwumade no so nhia 104.5 we sa story we ati for Gabi tuam na ekriti ye nti mansa ne kama so obetimi aba YouTube Nhyira TV na odo message na ba ne